Shalom, umunsi mwiza w'amahirwe bakundwa. Yesu abahezagire cyane. Muri abantu badasanzwe. Imana ibahezagire. Ndashima Imana ko dukurikirana, abadusengera, abadushigikira. Haleluya. Yesu abahezagire cyane. Ndafite ijambo nifuza kubasangiza rimaze iminsi ku mutima wanje, yanditse mu rwandiko icyete cya Yohana wa gatatu. Yohana yanditse ubutumwa bwiza n'ivyete bitatu n'ivyayishowe. Rero nahisemo iyi verse yo mu cyete cya gatatu igice cya mbere umurongo wa kabiri. Niwo shaka ko tuganiramwo uyu munsi. Uravuga ngo mukundwa ndagusengera ngumererwe neza muri vyose. Ugira amagara meza kuko ubugingo bwawe bumerewe neza. Hari ibintu bitatu nifuza kugusengera muri no jambo. Uyu munsi wa none ndagusengera muri bino bintu bitatu muri no jambo. Mukundwa, aha Yohana yariko arasengera umugabo witwa Gayo. Kino gitabo kirimo abagabo batatu. Kirimo Gayo, kirimo umugabo witwa Diotrife, kirimo n'umugabo witwa Demetrio. Ariko reka nafashe muri no sengesho rya Gayo, uyu murongo barankoze ku mutima cyane, maze iminsi ndiko ndawumeditamwo. Mukundwa ndagusengera ngo mererwe neza muri vyose. Ugire amagara meza, ugire amagara meza, haleluya, kuko ubugingo bwawe bumerewe neza. Harimo ibintu bitatu nakuye mu isengesho ry'ibintu bitatu shaka ko uyu munsi dusengana nawe. Ijambo rya mbere, ndagusengera ngo umererwe neza mu mpemu yawe. Impemu yawe, ubuzima bwawe bw'impemu. Mukundwa, ubere maso ubuzima bwawe bw'impemu, ubere maso igicaniro cawe. Mose yabwiye bene Aroni, arababwira ngo umuriro ku gicaniro tuzuzime, uzuhore waka, uko bukeye mu gitondo muza muzana inkwi muzirundeho. Bera maso ubuzima bwawe bw'impemu, ubere maso, haleluya, ubuzima bwawe bwo kubaka ubusabane bwawe n'Imana. Haleluya. Bavandimwe, hari ibintu bitatu bituma impemu yacu iba nzima. Ikintu ca mbere n'ubuzima bwo gusenga. Gusenga. Masengesho azakuranya imyanya n'ibihe. Haleluya. Ndakwifurije gusenga. Ndakwifurije kwamana inyota yo gusenga. Hariho umurongo wanditse mu gitabo ca Zaburi ya 42 umurongo wa mbere no kabiri, aravuga ngo kuko impongokazi ihuzagizwa yifuza imigezi, niko umutima wanje uhuzagizwa ukifuza Imana. Umutima wanje ugirira Imana inyota. Haleluya. Umutima wawe inyota iganjije ubuzima bwawe ni yaye. Inyota yo biganjije ubuzima bwawe ni yihe? Ni yihe inyota iganjije ubuzima bwawe? Ikintu kizotuma impemu yawe iba nzima n'ubuzima bwo gusenga. Umutima waje ugirira Imana inyota, Imana nzima. Uzoza ryari nkuseruke mu nyonga z'umwami. Hariho yindi Zaburi nkunda ya Dawudi ivuga ngo umuseko utaratambika Mana nzoba ndi maso. Haleluya. Yesu ubwe iki kintu niko ndababwira, Yesu ubwe ari ubuzima bwe. Muri Mariko haravuga ngo ijoro rishira ubuca yaravyuka akaja ku musozi gusenga. Muri Luka akavuga ngo haleluya, yirirwa yigisha ariko bwira mu gitondo, bwira ku mugoroba akaja kurara ku musozi. Yesu yabera maso impemu yiwe. Mukundwa ndagusengera ngo impemu yawe ibe nzima. Tugware impemu yawe ntikagware bwaki, ntikagware oya, bera maso impemu yawe. Ikintu cya mbere ni buno buzima bwo gusenga. Ikintu cya kabiri ni ubuzima bwo gusoma ijambo ry'Imana. Reka kwifurize gusoma ijambo ry'Imana. Yeremiya yaravuze ngo byarabonetse maze kuribona ndarirya, maze kurirya ngo hinduke ibihimbaro by'umutima wanje, ngo kuko nitiriwe izina ryawe. Pawulo abwira Timotheo ngo ibi byanditswe byahumetswe n'Umwami, ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumuhana, kumutunganya, kumutoza indero. Haleluya. Ndakwifurije tukigera usohoka mu rugo rwawe cyangwa ngo umunsi wire utagaburiye impemu yawe ijambo ry'Umwami. Icya kabiri, wimenyereze kwatura amajambo y'Umwami, wimenyereze kuvuga ibyanditswe byera. Bavandimwe, nta muntu n'umwe wasomye ijambo ry'Umwami, wasomye Bibiliya Imana yahebye. Haleluya. Ndakwifurije gusoma ijambo ry'Imana. Satani yarazanye systeme zisi zikomeye cyane zo kudusamaza. Twarimutse, twavuye muri Bibiliya tuja kuri TikTok, tuja muri Facebook, tuja kuri Instagram, tuja mu bindi. Ndagusabye, haleluya, kugira ngo impemu yawe ibe ari nzima. Subira gwa rukundo rwo gusoma Bibiliya wagiraga, ya nyota wagiraga. Nimba ntaye wigeze ugira, ndagusengeye ngo Imana igusuke mu nyota yo gusoma ijambo ry'Imana. Dawudi yaravuze ngo ijambo ryawe nitara rimurikira ibirenge byanje. Haleluya. Ndakwifurije, ndagusengeye ngo impemu yawe izihora na inyota gusoma ibyanditswe byera. Gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, ubuzima bwo guhimbaza Imana, ubuzima bwo gutazira Umwami,
guhimbaza umwami. Pawulo yabwiye abakorinto arababwira ngo naho umuntu wacu w'inyuma agenda asaza, ariko umuntu wacu w'imbere yamahinduka musha uko bukeye. Ndagusengeye ngo umuntu wawe ahinduke musha uko bukeye. Amasengesho atatu nababwiye. Isengesho rya mbere ni buno buzima bw'impemu. Yavuze ngo ndagusengera ngo umererwe neza muri byose, umererwe neza mu mpemu yawe. Ndagusengera ngo impemu yawe ibe nzima. Haleluya. Uza wumva ukeneye Imana, wumva unyotewe Imana, wumva ushaka Imana. Ikintu cya kabiri, yavuze ngo ugira amagara meza. Mukundwa, ndagusengeye ngo ugira amagara meza. Amagara meza ni umugabane wawe, n'umugabo wawe, n'urugo rwawe, n'abana bawe. Ndagusengeye ngo ugira amagara meza. Umva, yaravuze Yesaya ijambo ryiza. Yamara yacumitiwe ibyacu bicumuro, yajanjaguriwe ibyacu bigabitanyo. Igihano kituronkesha amahoro cyabaye kuri we, kandi imishaguye niyo yadukiza, niyo idukiza. Imishagu ya Kristo Yesu niyo idukiza. Ndagusengeye ngo ugire amagara meza. Gayo mu isengesho Yohana yamusengeye yaramubwiye ngo ugire amagara meza. Nawe ndagusengeye ugira amagara meza. Mukundwa, imenyereze kwatura amagara meza ku buzima bwawe utaragwara. Hari abantu bagwaye nico gihe bavuga ngo bana turadukiza. Menyereza iminsi yose uko uvyutse ku gitanda, deklara amagara meza ko ari wo mugabane wawe. Yaravuze ijambo, Petero aravuga ijambo ryiza cyane. Petero wa mbere igice cya igitabo cya mbere cya Petero igice cya 2:24 haravuga ngo ubwiwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri wiwe, abambwe ku giti, kugira ngo dupfuye ku byaha tubeho mu kugororoka. Inguma ziwe nizo zadukijije, inguma za Kristo zaradukijije. Imenyereze kudeklara amagara meza kuri wewe, ku bana ba uri muzima. Vuga ivyanditswe bivuga ku buzima bwacu. Ndagubwire inkuru nziza, amagara meza ni umugabane wawe. Kubaho umerewe neza ni umugabane wawe. Iri ni isengesho Yohana yasengeye Gayo, ngo ugire amagara meza. Ndagusengeye ngo umererwe neza, ugire amagara meza. Nawe ndagusengeye ugire amagara meza. Ikintu cya gatatu ndakwifurije muri no sengesho rya Yohana yasengeye Gayo, ikindi cya gatatu ni ubuzima bwawe bw'amafinanse, finance zawe. Ndagusengeye ngo Imana isuka ubuntu bwawe, ubuntu bwayo kubyo ukora, ku bikorwa byawe. Imana yasanzeho ubuntu bwayo. Yaravuze Pawulo abwira abakorinto, bibasha kudusanza ku buntu bwayo kugira ngo tubashe kwikorera dufite ibiduhagije muri byose. Ndagusengeye ngo ubuntu bw'Imana bwiyongeranye ku bikorwa ukora, akazi kawe kagaragareho ubuntu bw'Imana. Umva, yaravuze igice cya 4 Abafilipi 19, kandi Imana yacu, Imana yanje izobamara ubukene bwanyu bwose, kuko itunga ry'ubwiza bwayo riri muri Kristo Yesu. Ndagusengeye ngo Imana ikumara ubukene bwawe, ari ubukene butandukanye bufise bwo mu buryo bufatika, umwami Yesu abukumare. Haleluya. Ndagusengeye mu buryo bw'amafinanse yawe, Imana ikugirire ubuntu butangaje, Imana ikugirire ubuntu butangaje. Yaravuze ijambo ryiza Dawudi muri Zaburi 125:16, ngo upfumbature igipfunsi cawe ugahaza kwifuza kw'ibiriho byose. Ndagusengeye ngo Imana ipfumbature igipfunsi cyayo ku buzima bwawe bw'amafinanse yawe. Haleluya. Imana iguconnecte, Imana iguhuze n'abantu ugomba guhura nabo. Imana ikugurira amaso ubone iriba ryawe aho ritumbereye. Yesu abahezagire cyane. N'uyu murongo nari nifuza kubasangiza uvuga ngo Mukundwa, ndagusengera ngo umererwe neza muri byose, ugira amagara meza kuko ubugingo bwawe bumerewe neza. Ni bino bintu bitatu nakwifuza mu buryo bwawe bw'impemu, mu buryo bw'amagara meza, no mu buryo bw'amafinanse yawe. Yesu abahezagire kandi abagirire neza. Reka ndabasengere. Data, turagushimiye. Gayo yarasengeye muri no sengesho Yohana amusengera. Naje ndasengeye bano bantu bariko barankurikirana, mu izina rya Kristo Yesu, bamererwe neza muri byose, bamererwe neza mu mpemu yabo, bamererwe neza mu magara yabo, bamererwe neza mwami mu buzima bwabo bw'amafinanse. Ndabasengeye muri bino bintu bitatu ngo ugaragaze mu buzima bwabo Mana, mu izina rya Kristo Yesu umukozi wacu. Haleluya. Ubagirire neza Mana, impemu yabo, umubiri yabo, imibiri yabo ndayisengeye Mana. Hari abo abaganga babwiye ngo ntibazokira, hari abafite ingwara zitandukanye, ariko ndatangaje ngo amagara meza n'umugabane wabo, amagara meza n'umugabane wabo mu izina rya Kristo Yesu. Hari abamaze imyaka myinshi badakora, hari ababuza tuzi, hari abariko barikonwa mu mazu, hari abafite ibibazo bitandukanye by'amafinanse. Ndasenze Mwami ngo upfumbature igipfunsi cawe uhaze kwifuza kwabo. Urakoze Mwami, icubero kibi cawe mu izina rya Yesu. Yesu abahezagire, Yesu abaha umugisha mwinshi, mukomeze kumererwa neza mu Mwami. Yesu abagirire neza. Mana, 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 mana,